Pemirsa saya nakehnyane gegendong sinambi madolan tisu ring wewidangan Kuta, molihang uratian saking petugas jaga baya desa adat Kuta. Santurnyane ululikur diri gegendong rumah masuk pedagang tisu keliling, keterep tiang raris kantor nuju Satpol PP BKO Kuta. Ngejan tenang indika inucap dan ru Satpol PP BKO Kuta Nengah Wike Mausang, wenten pitu saking ululikur diri gegendong punike pindah ke ibu-ibu. Tur sanilianan pindah ke anak alit sawetara mayuse siki kantos 15 warse. Kawawahin wenten ululikur diri gegendong inucap rauh saking Kabupaten Karangasem. Anut saking data saneka polihang, wenten pitulikur diri rauh saking Pedahan, miwah wantah adiri saking Muntigunung. Dani mausang sadurung nyane pandreptian gegendong sampunanin kemargiang. Nanging ipun muali ngegendong ring widangan Kuta. Antuk selantur nyane pargepeng ka enter nuju Dinas Sosial Kabupaten Badung, mangde kelanturang ke Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Kekan tenang taler samian angge inucap sampun katah ngegendong. Dani ngaptiang parga gendong punike nenten muali malih, napi malih rit pengan mangkin sampun ngeranjing galah nangiang widang pariwisata. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningai.